إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم على هذا النبي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga tayo manghudamo haga masin Allah subhanahu wa ta'ala, ini puasin na puji ban sanglit pa Allah subhanahu wa ta'ala narinig sa kita ini hawakto amoin pagdidihil sin kita atau akan pagpapangajik sin kita hakisa atau akan sira sin Rasul alaihi salatu wassalam. Manjari hawiaon nakaawot na kita ikapito episode hatungod sin kisah sin Rasul alaihi salatu wassalam. Awiaon ini mawaya na mo topic atau akan subject kanyo mga katanda-tandaan sin pagkanabi sin Rasul alaihi salatu wassalam haway pa siya ini piapanjari atau akan haway pa siya dimato atau akan haway pa siya na inang nabi. In Rasul alaihi salatu wassalam in pagkanabi sin siya ini atau akan in siya asal kaya lulukis kaya wawaita haway pa ingkatan manusia in siya maawon hasusungon zaman. Naasubuin Rasul alaihi salatu wassalam mata kutibta nabiyan kaano kaya lukis ini kau mahinang nabi. Inagisin Rasul alaihi salatu wassalam hamusna di Imam Ahmad rahimahullah inagi niya qala wa adamu bainar ruhi wal jasad. In aku kaya lukis na asal mahinang nabi hawaktu pa kapapanjari kan Adam alaihi salam. Wa isuila sallallahu alaihi wasallam mata wajabat lakan nubuwah kaano nawajib ini kau ini mahinang nabi atau akan maun kau susungon mahinang nabi. Inagisin Rasul alaihi salatu wassalam baina khalqi Adam wa nafqi ruhi fihi antara pagpapanjarikan Adam alaihi salam iban pagbutang kanya amuin nyawa. Lihat tu mga keridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hatinya hawaktu pakakapanjarikan Adam alaihi salam aun nasain tanda in Rasul alaihi salatu wassalam maawon siya sambil haka kitab-kitaban sin mga sila nakauna sambil na mga kaulaman amuin maingat mga haagama atau akan maingat hakitab sin nakauna na maita sila hapagka nabi sin Rasul alaihi salatu wassalam haway pa siya di matong na amuyan in pangajian ta susungon insyaallah subhanahu wa ta'ala. Then sabi ito in mga pangajian ini makawa tapa iddah liyazdada alladhina amanu imana panagna na supaya ini namba manamba atau akan magdurugang in pag-iman ta pa Rasul alaihi salatu wassalam. Ini karwa liyakuna dhalika hafizan liimani ahli kitab. Iba na supaya mahinang sabab hika pag-iman sin mga sila ahlul kitab Yahudi atau akan Nasrani indama yakrauna aw yasma'una at-tabshir bi bi'athatihi hawaktu karumugan nila atau akan mabasa nila in suy-suy manunjuki papag Rasul atau akan papag Nabi sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon haka kitab-kitaban niya wa ala lisani jami'ir rusul iwan doon
ha mga kabtangan sin katan karasulan. Panagnaan ini Ibrahim alayhis salam nasabot tara ini in Rasul alayhis salatu wassalam asalnya tuddiwa inagi niya Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatslu alayhim ayatik sambil paduhul sin ayat inagi niya oh Tuhanku parahi sila rasul amuin gumwa den kanila gumwa den habangsa nila amu etu indua sin Ibrahim alaihissalam sarta tiyai ma'etu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karwa demikian in Isa nanu isu iraisab namaita ha ummat niya sambil kialukisin Allah ta'ala ha Quran wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum iban tumtuma ya Muhammad hawaktu namaita in Isa alaihissalam anaki Maryam inagi niya ya bani Israel o kamu panubo sin Israel inni rasulullah ilaikum munna tudinaku rasul sinallahu ta'ala piaranya harap maun kaniu musaddiqan lima baina yadayya minat Tawra ini magsabunnalun ku in Tawra in yanbunna din Allah subhanahu wa ta'ala in kitab Tawra wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad iban manui sui kaniu sin aun para nabi puasku dumatung maun kaniu amunahi Ahmad amunahi Muhammad anaki Abdillah hatinya in Isa iban sin Ibrahim nanui sui sila hapagdatong sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sahabatu ya Rasulullah akhbirna an nafsik. Demikian ini sebut tarisab. Sui-sui kami aparihalanmu. Apasal sin ginawaranmu. Inagisin Rasul alaihi salatu wasalam. Naam huun in aku na indioa sin amakku Ibrahim alaihi salam hatini apuku. Wa basyaratu Isa qaumahu iban sui-sui Isa qauman niya. Wa ru'ya ummi allati ra'at anna kharaja minha nurun adat lahu qusur Syam. Iyon ako Reysa binti againop sin inako amin nakatagainop siya aun gumwa din kanya sahaya sambil insahayon abutan inhula Syam. Amin to mga kiaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sambil inbaita sin Allah ta'ala dubaing ayat wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum litu'minan nabihi wa la tansurannahu. Iban hawaktu in Allah subhanahu wa ta'ala ini ya janji niya iban nagjanji sila iban sin mga kanabihan hawaktu amu indilan sila sin Allah ta'ala kitab iwan hikmah panghati thumma ja'akum rasulun ini pagpuasin hadto onda dumatung kanyo rasul musaddiqul lima ma'akum inyaon mamunnali sin unu-unu na kitab amuin na para kanyo latu'minun nabihi wala tansurannahu na in kamu magparat saya kamu kaniya iwan tawangan niyo siya. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna. Inagi sin mga kanabihan huon ini nagredak kami atau akan mawaya kami. Artinya miyaya sila sin perjanjian itu. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Na saksi inyo sertain aku ini kanyo miyamagad kanyo hatinya sumaksi resab amo ini pihak saksian sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin karasulan hatinya insila mamulan sangi atau akan manuisui sin aun pa dumatung puasin kanila puasin sila amo na in Muhammad sallallahu alaihi wasallam hangkan in agihi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu iwan Ibnu Abbas in agi nila dua ma ba'athallahu nabiyyan illa akhadha alaihi al-mithaq wairun
napara. Wairu napara sin Allah subhanahu wa ta'ala nabi. Buat malingkan aw nasadya piyagjanjian nilawan sin Allah ta'ala. Lain bu'itha Muhammadun. Injanji nila. Bang gumawa hipara atau akan mag-abot sila iban sin Muhammad. Wa huwa hayyun inkiaunan sin nabi yaun buhi-buhian layu minan nabihi na tantutud magparat saya siya para Rasul alaihi salatu wassalam. Wala yansurannahu iban tabangan niya in Rasul alaihi salatu wassalam. Wa fi hadha dalilun ya ibadallah. Na din nasabab yaun inyan tanda sin bunnal tudin katan kanawihan alaihi salatu wassalam namulan sangi nanuisui sin aun dumatung ini rasul kahinapusan rasul sarta nang daaki bang niyo kaabutan hasusungun adlaw agaran niyo in rasul ini piasampay nila yaon amin siyo-isoy nila yaon amunahi Muhammad anak ni Abdullah kahinapusan nabi iban kahinapusan rasul. Demikian in mga kitab-kitaban nakauna biyana sin Injil iban sin Taurah na may tai sin aun rasul hasusungun adlaw hatinya jumatu gumwa biyana sin time sin pagkuha niya inagi sin Allah subhanahu wa ta'ala alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya in mga sila miyamagad parasul amuin nabi sarta siya di makasulat alladhi yajidunahu maktuban indahum amuin kawakan nila nakalukis doon kanila haunu tungod panagnaan nakalukis siya Taurah ini karwa wal Injil iban nakalukis siya kitab Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar na insifat sin nabiyaun mangdaaki hahinang marayaw iwan manglangi hahinang mangi sambil padul sin ayah sa kawaun tanah sajarito amuin pengajian hatinya in kitab Taurah iwan kitab Injil kia lukis doon in pagdatong sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian doa ing ayah suratul Fath kia waita nasabut daysab Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah. Hatina biangkil kewaita in hantang iban sifat sin Rasul iban sin kasahabatan niya inya ulaunya nasabut ha kitab Taurah amuin kya para kan Musa alaihissalam wa mathaluhum fil Injil ibanin hantangan iban sifat sin sila ini nabangkil nasabut day sa kitab Injil amuin na para kan Isa alaihi salam. Hatinya ini in mga sila Christian atau akan Jews bangsa saja sila magtuyo mamasa sin kitab nila amin Bible nila yaon tanto na sadya kabakan nila ra intanda atau akan ngan sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau akan kasifat-sifatan niya day para nasadya hangkan sila di makatayma atau akan di nila ini matayma in agama Islam sabab sa jaway na sila nagtuyo nagbasa sin Bible nila hangkani sabin mga kamatauran nagbalik Islam amo na in kapari-parian atau akan amo na in maingat magbasa sin Bible atau akan amuin mga sila nagre-research sambil kiingatan nila in Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunnal rasul sin Allahu ta'ala way pagduarwa amo yatuin na hinang sabab ini kaya pagbalik Islam atau akan simud sila paagama Islam. Demikian din mga hantang atau akan example upamahan in Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nasabut hakitab Taurat atau akan Injil iban Injil kawai takatu Ata bin Yasar qala inagi niya laqitu Abdullah bin Amri ibn al-As qultu inagi niya inagi Ata akhbirni an sifati Rasulillah fit Taurah suy-suy kuno ako pasal
parihalan sifat sin Rasul alaihi salatu wassalam ha kitab Taurah. Inagi kaniya Abdullah bin Amri ibn al-As. Nagi niya ajal huun. Wallahi innahu la mawsufun fit Taurah bi ba'di sifati fil Quran. Wallahi sapan kolonya pa Allah Ta'ala insiya asal siya sifat doon ha kitab Taurah hakaibanan sifat niya kaya lukis sa isabdo na Quran. Artinya ingkaibanan sifat sin Rasul kaya lukis sa Taurah kaya lukis sa isang Quran. Biya na siyambot niya aya ya ayyuhan nabiyyu o ya kau nabi inna arsalnaka syahidan bunatud piara namo kau syahidan mainang kau saksi wa mubasyiran iban mainang kau manuisui hakahalan karayawan halom sinsulka wa nadhiran iban magpanib hamanga kangian amuin mainang sabab hikasud nila panarka. Diadto nasabot wahirzan lil ummiyina iban ini kawayan mamarihala hamanga ini awam mamarihala hamanga awam. Anta abdi wa rasuli ini kawayan ipunku iban rasulku sammaituka al mutawakkil kaya sabutin niya Taurah nyanan takolong niya al mutawakkil amin tau makusugin tawakkal niya laisa bifadhin wala ghalid iban ini kawayan bukun amin nagdurugal na sadya iban bukun mabungis bukun kau mangi tau iban bukun kau mabungis wala yadfa'u bisayyi as-sayya bang kau hinangan mangi di mo siya bausun sin mangi di kau magpamaus walakin ya'fu wa yaghfir ini kawayan ini maingat kau maapun mo in tao bang nakahinang kayo mo mangi iban pangayuan mo kaampunan atau akan ini magmakna ra siya maapun walay yakbidahu Allah hatta yukima bihil millah ampa di siya kawaun atau akan patayun sin Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tumindog in agama muntul in agama bi an yaqulu biya na silongnya amuin mamisara sila mag-agama sila la ilaha illallah wa yaftahu biha ayunan sambil maukabna iban maukabna in matasin sila artinya makaatud na haagama humalga na kanila in agama in mga sila nagbuta-buta atau kanin sila buta makapaham na sin agama wa adhanan summa iban in mga sila ini bisu haparihalan sin agama makadungog na sila ibanin mga sila pangatayan ligap na makapag-agama na sila nahampa pa siya kawaon sin Allah subhanahu wa ta'ala ini ninasabot ha kitab Taurah biyaitaan kita sin Abdullah bin Amri bin As biya ito yung kahantang niya at ini ninasabot ha kitab ini kitab Taurah walakin limadha lam yu'minu sa amurakon mayta habiyat to kahalan kaingatan si sila mayta way sila nagparat saya in hambok na mga sabab hasadan min indi anfusihim pag-inggit din na ginhawabaran nila sabab piara in Rasul alayhi salatu wassalam bukon din hapanubo nila hapanubo sin Arab hapanubo sin Quraysh hangkanin sila na igil atau kan imigil pa Rasul alayhi salatu wassalam. Dakhala an-nabiyyu ala rajulin min al-yahud nashiran at-Taurah. Sambil nakasud hambok usog matto ka Rasul alayhi salatu wassalam insya nagpapasaplag sin kitab Taurah. Yakra'uha yu'azzi biha nafsahu ala ibnin lahu fil maut. Biyawasan in Taurah yaun biyahi pagpakusog sin ginawabaran niya sawin anak niya sung namapatay. Kaahsanil fityan wa ajmalihim. Ini siabot niya ito sabab in anak niya yaon sa lingkat-lingkat ini bata bago iban ini sa lingkat-lingkat bata bago sa rayo-rayo pangadatan sin mga bata bago inagi sin Rasul alayhi salatu wasalam anshuduka billadhi anzalaka Taurah andu ibut kaymo amuin nagpara kaymo sin kitab Taurah amuin nagpara sin kitab Taurah
hal tajidu fit kitabika dha sifati wa makhraji? Uno nasabot na bangkil doon ha kitab Taurat. Amuin sifat ko, iban sifat amuin pagwa ko, artinya sifat amuin menang manuisui, sinin siya parahon, time sin pagdatong niya, pagbuwa niya. Pakala bira si hakada, artinya imian siya biakantang hibal nin unya, sign sino niya wayroon, la, fakala ibnuhu, na namayta in anak niya munsong na mapatayaon, walladhi anzalat Tawra, mga kato, na sapahan ko amuin, nagpaturon sin Tawra, inna lanajidu fi kitabina sipatak, bunal-bunal to din kami, kiabakan namo, kakitaan kita namo, hakitab namo, in sifat mo. Wa makhrajak, iban time sin pagwa mo. Wa asyhadu an la ilaha illallah, iban magneksaksi ako bunal-bunal to ni Allah, wayroon doa ing Tuhan, akasabunalan buat malingkanin Allah. Wa annaka rasulullah, iban bunal-bunal to din ikaw rasul sin Allah Ta'ala. Faqala sallallahu alaihi wasallam, aqimul yahuda an akhikum, nawang makatu ini siya na inag aqimul yahuda an akhikum, na tindugin niyo in mga Yahudi, ini mang makatu layo inyo nalong niya in temang Hudyo yan, ya kamu mga Yahudi, sambil amoy nagparehala kaniya habata-bata amin bata bago amin nawapat yaon. Rasul sallallahu alaihi wasallam nagparehala, nagsapot sambil amoy nangubol biadto siyang bahayang siya, sababin siya nagneksaksiin siya, nagparat saya na pa Allah Ta'ala iban parasul niya, in nangadjal kaniya to kanin nagparehala kaniya, nangubol kaniya, na nambahayang kaniya, iban simapot kaniya amo na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban sing kasahabatan. Sa in maksud di in usog yaon, hakahinapusan sin kabuhi niya, biyaita niya, ini kita atau akan kawakan in sifat sin Rasul alaihi salatu wasalam, iban waktu sin paggawa niya sumagawa, uno tiapuk nila sadya, sabab sin uno igil nila para Rasul alaihi salatu wasalam. Siyabot tayo sabi Auf bin Malik al-Ashja'i law niya, intalakan nabiyu yawman wa ana ma'ahu hatta dakhalna kanisat al-Yahud. Nakapanaw kami honang bukwakto, sambil miyabot kami pasimbahan sin mga Yahudi ha Madina. Yawma idin lahum, adlaw paghaylayasin sila. Fakarihu dukulana alayhim, na inya to in pagsud na mo kanila, in pagkadto na mo kanila biya myungsi bungsi nila, atina mabungsi sila pagsud na umadto kanila, pagbisita nila. Faqala lahum, minagi sin Rasul alayhi salatu wassalam, ya ma'syaral yahud aruni 12 rajulan, o kamu mga Yahudi, pakitaan niyo kako, hangku tag dua usog, magnaik saksi sila, bunal-bunal to din, bunal-bunal to, way mapatut sumbaho na kasabunalan buat malingkan in Allah Ta'ala, iwan bunal to din Muhammad, Rasul sin Allah Ta'ala, yahutullahu, na papasan sin Allah Ta'ala tiap-tiap Yahudi. Amuin, ini nagnaik saksi ito, igun sin Allah Ta'ala indugal, amuin kiarugal kanila. Artinya isisi magnaik saksi, din ang mga Yahudi, na igun na sin Allah Ta'ala indugal, amuin kiadugal kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala, inagi hi Auf bin Malik, faaskatu, piaruhong nilain Rasul alaihi salatu wasalam, iwan di muhong sila nagbistara. Ma'ajabahu minhum ahad, wai si mambung kanila minsan nambu. Thumma radda alaihim, ang pabyalikan ni sin Rasul alaihi salatu wasalam, falam yujibhu ahadun, wairun nila si mambung. Sambil bialikan ni sin Rasul alaihi salatu wasalam, makatuhin bistara niya. Faqala, abaitum, di kamu mabaya, di kamu mabaya sin agama, di kamu mabaya sin kasabunalan, di kamu mabaya ikalapas nyo din ha api narka jannam. Fa wallahi inni la'anal ashir wa anal aqib, nabunal tulon ngayon ako, siapaan sin Rasul alaihi salatu wasalam, la'anal ashir, mapunin mano si adlaw kiamat, ha ummat amin nakabot
para Rasul sallallahu alaihi wasallam mapun madto kaniya wa anal aqib iban aku nalawnya ending sebab siya kahinapusan Rasul iban kahinapusan Nabi wa anan nabiyul Mustafa iban aku na amuin Nabi amuin pini sin Allah subhanahu wa ta'ala amantum aw kadzabtum minsan inkiaunan nyo magparat saya iban sin di magparat saya panghimutingon niyo na di nayad tumapinda in aku na in pagkanabi ko masi-masi na ito ako nabi thumman sarapa wa ana ma'ahu ang paminig na timaykod na in Rasul alayhi salatu wasalam iban sin ako ubos sambil sung naman kami long niya makagwa dito rin na simbahan nila nada rajulun min khalqina aun timawag kamu usog din hataykod na mo inagi niya kama anta ya Muhammad qala faqbal qala dhalika rajul sambil tiyawag niya biyan ang pamiyad to kaniya para Rasul sallallahu alaihi wasallam nang bukusog yaon iban ampa sa imyan ayya rajulin ta'lamuni fikum imalup siya pa mga uno Yahudi inambok Yahudi ni iyalup niya yung pagkain ni Yahudi amin halom simbahan nila yaon ya ma'syaral Yahud inagi niya panagnan isisilo niya mga usog isilo niya usog makaingat sing kahalan ko kaniyo artinya ibiya mga ranggo ko banguno ako kaniyo ya ma'syaral Yahud ya kamu mga Yahud qalu inagi siya mga Yahudi wallahi ma na'lam annahu kana fina rajulun a'lam bi kitabillahi mink inagi si mga Yahudi kita ko inagi nila wallahi sapan namo pa Allah ta'ala way kaingatan namo usog amuin labi in ingat banga ilmu kitab amuin kitab Taurah way na umingat din kay mo amuin tin panghati nila wayrun usog lumabi in ingat din kay mo bangha parkala ilmu kitab amuin kitab sin mga Yahudi wala afqah minka iban wayrun may nga tahukuman mapaham din kay mo wala min abika qablak minsan pahiyama mo di na makato kay mo minsan pahiyapo mo di na makato kay mo qala fa inni ashhadu lahu billahi annahu nabiyyun inagi sinhambok Yahudi ini na inakulo niya magnaik saksi ashhadu lahu billahi annahu nabiyyun bunal-bunal to din siya nabi sin Allah ta'ala amuin kabakan niyo kya lukis do na Taurah qalu kadzabta inagi sin mga Yahudi puting mo thumma raddu alayhi qawlahu ang pabihan ini bialik kaniya in bisaran niya wa qalu fihi syarran ang panasibang piamumungan sin pamumung bukun marayaw inagi sin Rasul alayhi salatu wasalam kanila kadzabtum la yuqbala qawlukum nagputing kamo yang himutin nyo siya di tay maun in bisaran nyo yan amma anifan di tadi tay maun sabab panagnaan ka ina haway pa siya nagnaik saksi biabantog nyo siya ini bisara nyo siya sin bisara marayaw walang maamana at kala manin siya nag-iman na nagparat saya na biyang himuting nyo na siya wa kultum fihi ma kultum iban nabisara nyo na in mga mangi amoy nabisara nyo kanya falay yukbala kaulukum na din sa babiyad to di kaulun sin akal di tay maun in bisara nyo yan qala fakarajna wa nahnu thalathatun sambil nakagwa na kami Rasulullah iban sin ako iban long niya hi Abdullahi ibnu Salam artinya ngan sin Yahudi ini amuin namarat saya para Rasul alaihi salatu wassalam amuin maingat hakitab sin Taurah hataim nilayad tu amunahi Abdullah bin Salam wa anzalallahu azza wa jalla fihi sambil na sababyan piaturun na sin Allah ta'ala in ayat in baita sin Allah ta'ala qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi pamungan kanila Muhammad unuin hapangatod niyo banging kiaunan sin kitab sin agama amuin din ha Allah subhanahu wa ta'ala wa kafartum bihi busing kamu nagkupur kaniya
nagkupur hapianaw sinallahu ta'ala, nagkupur para rasul amin piara sinallahu ta'ala. Wa syahida syahidum min bani Israila ala mithlihi. Ang paon si maksi, atina ya Abdullah bin Salam, aon si maksi, kaya saksian, ini day na bani Israel, atina day na bangsa niyo. Ala mithlihi, in pagsaksi niya, bunal to din siya yung rasul. Faamana na sambil intao si maksi yaon nag-iman kanya. Faamana wastakbartum, nag-iman kanya, iwan in kamu nagtakabbul, nagkufur, way kamu kimahagad din siya yaon rasul. Inna Allah la yahdil qawma zalimin. Bunal to din Allah subhanahu wa ta'ala, di niya hidayatan in mga manusia kauman anyaya. Sa in syahid di yamin makata pangadyan, Abdullah bin Salam, makaingat sin Taurah, sarta kita niya in kasipat-sipatan sin Rasul, yan dun halom sin Taurah. At kala manin siya, ini kita niya in kasipat-sipatan sin Rasul, nagparat saya siya, sarta nagnaik saksi, ini la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, sambil gimwa, an ini miyagad para Rasul alaihi salatu wassalam, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita niyo kuno yan. Demikian, ini katanda-tandaan in mga ulama sin mga Yahudi iban sin Nasrani aun sa panghati nila haparihalan sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala Quran ayat suratul Qasas ayat kawan ay kay mantag 2 pakay mantag 2 alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. In mga sila amuin kaya paturunan kitab haway pa in Rasul alayhi salatu wassalam hum bihi yu'minun. In kiyaunan sin sila nagpaparat saya pa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kiyaunan sin sila nagpaparat saya sila pa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idha yutla alaihim qalu amanna bihi. Apabila on masabbot doon kanila ngan sin Muhammad, qalu amanna bihi, nagi nila magparat saya kami kaniya. Innahul haqqu min rabbina. Bunal-bunal to di Muhammad yaun bunal piara den hatuhan namo. Inna kunna min qablihi muslimin. Bunal-bunal to din kiaunan namo haway pa in siya, in kami nagmamalilla, in kami Muslim. At ito no. Sambil ito kayong aya, alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. In mga sila, makaingat sin kitab, ulama sin mga Yahudi, iban sin Nasrani, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kaingatan nila in Rasul alayhi salatu wassalam, biya sin kaingat nila, haanak nila. Biya yung kaingat nila para Rasul. Kaingatan nila kuno gumawa. Kaingatan nila yung kasipat-sipatan sin Rasul. Banghaunu gumawa. Amurakuman. Wa inna fariqan minhum. Iban bunnal tud. Intunga. Aun din kanila. Din mga Yahudi. Iban sin Nasrani. Uno. Layak tumunal haqqa. Tiapok nila na inkasabunnalan. Tiapok nila na in pagrasul sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahum ya'lamun iwanin kiaunan sin sila kaiingatan nila in yaun bunnal rasul din Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil dugay ng aya, wa idha sami'u ma unzila ila rasul, apabila karunguan nila amuin piaturun doon para Rasul alaihi salatu wassalam, tara a'yunuhum tafidu minad dam'. Apabila karunguan nila amuin piaramon para Rasul alaihi salatu wassalam wahyi, tara a'yunuhum, kakitaan mo lang niya in mata nila tafidu minad dam', ini magluha, artinya magtangis. Tumangis sila, may ta sila tumangis. Maasag in luha nila, may ta masag. Sabab niya mimma arafu minal haq
Sabab in kiaunan nila, kaingatan nila in kasabunnalan. Yaquluna Rabbana amanna, inagisin sila, ya Tuhan namu, nagparat saya kami kaniya, nagiiman kami kaniya, faktubna ma'as syahidin, iban sulata, lukisa kami, din mga nagnanaik saksi kaniya, wa malana la nu'minu billah, iban unoy sabing kami ini, may ta kami di magparat saya pa Allahu Ta'ala, wa ma ja'ana minal haqqi, iban may ta kami di magparat saya hauno-uno na, amuin piara sin Allahu Ta'ala din hakasabunnalan, wa natma'u an yudkhilana, iban in kabayaan sin kami, in angan-angan sin kami, amuin pasurun kami sin Allahu Ta'ala Tuhan namu, ma'al qaumis salihin, palamurun niya kami din ha mga kauman manusia, amuin naghihinang marayaw, hakarna sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Demikian, amuin, denday sabhantangan, sin mga kaulaman, kaingatan nila, siyabot kisah sin Salman Al-Farisi. Biyaita niya, in kisah niya, iban pag-Islam niya. Aulaw niya hambuok rahib sin Nasara, at ina rahib ini, alim makaingat, hakitab Injil sin Nasara. Hawag tulong niya, sungna siya mawapat, nangayo ako kanya, at ina nangayo Salman Al-Farisi, radiyallahu anhu, wasiyat. Fakala rahib, nagi kanya sin rahib, sin alim ini, maingat ha ilmu atau akan hakitab Injil, atay nilayad to. Ya bunay, ya kalau niya anak-anakku, sapahan kulaw niya, pa Allah Ta'ala, wayruun hambuok ma a'lamuhu baqiya ahadun ala mithli ma kunna alayhi. Wayruun lang niya nakapin, keingatan ko, amuin time, amunain time ini. Artinya sa lingkat-lingkat waktu. Amuruka anta tiyahu. Daakun takaw amuin matukan niya. Daakun takaw matukan niya. Atau akan panagnan, wallahi ma'a'lamuhu, wairun keingatan ko kaniya, baqiya ahadun ala mithli ma kunna alayhi. Wairun keingatan ko atin Rasul, innawi, buat malingkan niya in ala mithli ma kunna alayhi, biya makantangin layo na tukan niya, naalon niya dakun takaw, amuin madtukan niya. Walakinnahu qad adallaka zamanu nabiyyin. Sumagawa in siya, di matong nalaw niya in waktu sin pagkanabi niya. Di matong na in waktu sin pagkanabi niya. Yub'athu minal haram, parahun siya magtagna sa din haram. Muhajarahu bayna arratain ila ardi sabakatin dhati nakhal. Dain siya hula Makkah, sa sipat sa jimbyutan niya di, makapaghijra siya madto pa Madina. Wa inna fihi alamatin la tukhfa. Iban bunnal tudon din mga alamat ang hindi mo hikatapok. Bayna katifayhi khatimun nubuwa. Aulo niya dun antara sin ini bagan niya. Ini aun dun atay kud niya sain sin pagkanabi niya. Biya khatam, biya style kantang ini mark atau akan sain in siya nabi. Yakuluhul hadiyah, kumaun siya bangin yaun hadiah kanya. Iban di siya di niya kaunun bangin yaun sarakka kanya. Sambil inagi sin rahib ini, fa in istata'ta an takhlusa ila tilkal bilad faf'al. Banglo niya kagausan mura. Amuin makakadto pahula ini kadto kaw hinanga. Fa innahu kad adallaka zamanuhu, nabunnal tudlaw niya in ikaw in siya na di matong nalaw niya in waktu niya kad kassa Salman sambil kisay Salman khabar amuin suy-suy ini sin pagdatong niya pa Madina saway Salman Al-Farisi nakapag-Islam siya nakapag-hijra na in Rasul alayhi salatu wassalam matto pa Madina at na late na siya in Rasul alayhi salatu wassalam 13 years siya hula Makkah. Wasay na ito nakakadto siya pa Madina, dito na nakapag-Islam in
Salman Al-Farisi. Sambil inagi niya, kisah niya lalu niya, wali kaibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hijrah wa ita'i lahu ta'aman ala anna sadaqa. Ini nang si Salman Al-Farisi dilan niya in Rasul alaihi salatu wasallam kakaun. Lalu inagi niya, ini ni sarakka. Wa yatu kiaun sin Rasul alaihi salatu wasallam. Lalu niya bundalin baita sin rahib. Pagbalik dilan niya na isab kakaun ni Rasul. Unagi niya, ya Rasulullah, ini ni hadiah kaymo. Kiaun sin Rasul alaihi salatu wassalam. Thumma ru'yati khatiman nubuwa baina katifaihi. Iwan, kita niya amuin ini isain sin pagkanabi sin Rasul doon hatay kud niya wa islamuhu ala ithri dhalik. Dito na siya nag-Islam, dito na siya simud pa agama Islam, sa kingatan niya bunalin suy-suy kanya sin rahib biyatuin pag-Islam sin Salman Al-Farisi. Inagi hirkal ini nakura sa sin force. Inagi niya nakura sa sin Roman Empire, nakura sa sin Roman Empire. Kain ka na matakulu hakkan banglaw niya inbisara mo yan, inara niya nagbisara di ya Abu Sufyan. Inagi niya, fa in kana ma taqulu haqqan, bangin bisara man matbunnal, fa sayamliku mawdi'a kadamayya hataini. Sungda siya may nang ini kapamarintahan niya ra, atau akan mamarinta da siya biasin pamarinta ko ini, atau akan pamarinta ko ini makawa niya. Ampa niya yan, wakad kuntu a'lamu annahu kharijun. Keingatan ko, insya tu gumawa na. Keingatan niya, insya gumawa na. Artinya, may nang nasa nabiin Rasul. Paggugawa na sin pagka nabiin Rasul. Lama kun adhunnu annahu minkum, wa isa jalaw niya na angan-angan ko, ini gumawa siya din habang sa niyo. Walau anni a'lamu anni akhlusu ilayhi, bangsa jalaw niya keingatan ko, amin aun padan, amin ikakadto ko kaniya, makakadto ako kaniya, la tajashamtu liqa'ahu, na alaw niya hinangon ko ingkatan, hasupaya sadya kami makapagbak. Hinangon ko ingkatan, hasupaya sadya kami, hinangon ko ingkatan, kasigpitan, hasupaya sadya kami makapagbak, walau kuntu indahu, lakasaltu an qadamihi, na bang sadya nakulong niya, iniyadto kaniya, na tantutudlaw niya hukasan ko in dua siki niya. Hukasan ko in pad sin siki niya. At niya manunjo kisin pagpatibaba sin hirkal nakura sin Roman Empire. Wa qala rijalun min ansar inna mimma da'ana ila al-islam ma'a rahmatillahi ta'ala wa hudahu lana lima kunna nasma'u min rijali yahud. Hangkan na kami hambuk din hamanga. Ini sabab nakasud kayo paagama Islam, sabab on pagkarawugan na mo, din ha mga kausugan din ha mga Yahudi. Ibaning kiaunan na mga time niya ito, magsishirik pa. Ashaba authan, magsusumba barhala. Wakanu ahla kitabin indahum ilmun. Adapunin mga sila Yahudi, aun panghati nila tungod sin Rasul, alayhi salatu wassalam. Laysa lana, haway panghati na mo. Wakanat la tazalu bainana wa bainahum syurur. Aun din ang mga ini pagbanta na mo hantara na ibansin sila. Fa idza nalna minhum ba'da ma yakrahuna, bang kami mangdaog kanila tawakan mahinang namo hindi mga kabungsian nila. Qalu lana, inagi nila kamo, innahu qad taqaraba zamanu nabiyyin yub'athul an naqtulukum ma'ahu qatsala adin wa iramin. Na inagi sin mga Yahudi bunal to masuk na in pagguwa sin nabi. Paggugwa niya na bihaon. Naalaw niya bunuon namo kamo sarta sin siya. Amuin buno wayrun pag-ang-ang, amuin buno makusog. Biyatuin agi sin mga Yahudi. Fakunna kathiran manasma'u dhalika minhum. Daran naman ito pagkanugan din kanila. Falamma ba'athallahu rasulahu ajabnahu. Atat kala piara na sin Allah ta'ala rasul niya. Tiyaima namu in panawag-tawag sin rasul niya. Hina daana hawag tiyawag ini nanawag-tawag siya kamo. Padaan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa arafna ma kanu yatawa'aduna nabihi. Iban keingatan namo inbiya mga ini janji sin mga Yahudi kamu. Pabadarnahum ilaihi, na nagusus kami nag-iman kanya. Paaman nabihi, na nag-iman kami kanya. In sila nagkufur para Rasul alayhi salatu wasalam. Fafina wa fihim nazala haula'il ayat minal Baqarah. Nalaw niya din na sabiyaon hantara na wiban hantara sin sila timurun law niyan ayat amuna suratul Baqarah. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Hawak tulon niya di matong kanila in kitab din na hadarat sin Allah Ta'ala mamunnali ha kitab amuin yan kanila. Artinya mamunnali ha kitab Taurah, manunnali ha kitab Injil. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Iban ingkaunan sin sila away pa in Rasul alayhi salatu wasalam suy nila na ini inyaun bini ini kasifat-sifatan sin Rasul 'ala alladhina kafaru. Walamma ja'ahum ma arafu, na tatkala dimatong na kanila amuin keingatan nila, dimatong na kanila amuin ini Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala, kafaru bihi, na nagkufur sila. Fala'natullahi 'alal kafirin. Iban laknat sin Allah Ta'ala doon ha mga manusia amuin nagkufur kaniya. Sambil kaina pusan kisah amuin biyata Ibnu Ishaq laun niya suyan aku haddathani Asim bin Umar bin Qatada an syekhi min Bani Quraidah annahu qala hal tadri amma kana islamu Tha'laba wa Usayd ibn Tha'laba Sa'yah wa Asid bin Ubaid. In sila ini tu sila manusia ini din ha hadal. Wa iban wairun kiaunan nila min Bani Quraidah wala Nadir kanu fawqa dhalik. Faqultu la. Qala fa innahu qadima alaina rajulun min Syam min Yahudin. Aun dimatong manumaun kanila ini tao din ha Yahudi. In siya Yahudi ang dimatong maun kanila. Ipagtag kaniya in Yahudi yaun hi ibnu Hayban ibnul Hayyaban. Faaqama indana sambil niya mutang doon kamo himanti-hanti doon kamo. Wallahi ma ra'ayna rajulan qat la yusalli al-khamsa khairan minhu. Wairu nakulonya nakakita amuin manusia amuin marayaw din kaniya. Di magsasambayan sumagawa marayaw rin kaniya. Maka di maalina qabla mabathi Rasulillah bisinin. Di matong siya kamo before di matongin Rasul alayhi salatu wasalam mga pilatahon. Fakunna idha uqhitna wa qala alayna al-matar. Mang kami lo niya biyan wayroon na tuwig atau akan wayroon na ulan. Mang wayroon na lo niya ulan atau akan aun na gutom dumatong kamo. Atau akan dumatong na kamo in pagtagon El Niño. Pagtagon di akato El Niño. Nakulu lahu inaginamo kaniya yabnal Hayyaban ukhruj fastasqi lana. Gua kau madto atau akan madto italanya pa desert sarta mga kita ulan. Fa yaqulu la wallahi hatta tuqaddimu amama makhrajikum sadaqah. Di kwetu hinangun sehingga aun amin dumihil kamu sarakah. Fatakulu kam nuqaddim pilay ni dil namu sarakah. Inagi niya lonya sa'an min tamar hang kagantang din ha tamar atau akan muddaini min sya'ir atau akan dua kumkum ini din ha sya'ir. Thumma yakhruj ila zahirati harratina pasti lagi mua pakapantayan wa nahnu ma'ahu inka miagad kanila ampas yan nangahi ulan. Wallahi ma yaqumu min majlisihi hatta tamurus syi'ab. Na wallahi lawnya wairun lawnya amuin di pasya makatindog din nalilingkuran niya sehingga aun na din ha mga ini ulan amin tumo. Kad fa'ala dhalika ghaira marra. Hinang niya ito bukun sadya makaminsan, bukun sadya makarwa, bukun sadya lawnya makato. Pahadarat ulwafatu fajtama'na ilayhi. Na sambil lawnya wiyan sungman si mawapat napun na kami doon kaniya. Ubos inagi niya ya ma'syara Yahuda o kamu mga Yahudi
ma tarawnahu akhrajani min ardil khamri wal khamir ila ardil bu'si wal ju'. Unulong niya apa nga tudniw. May ta ako gimwa mari unin sabab hangkan ako nakakari. Den ha bang makatu lupa amuin marayaw wairun gutom mataod tuwig. Miyari ako kanyo pahula amuin bukon masanyam. Unulaw niya hula amin kyari ko hula amin gutom na ako di ataw akan uhaw na ako di. Inagi niya fakulna anta a'lam. Inagi sin mga tao amin dun ha nakarkuan kanya napundong kanya. Inni kaulami makaingat sin may tako nakakari. Faqala innahu innama akhrajani inagi sin amin kuan ini. Doon niya hangkan na ako bunal to hangkan na ako nakakari in sabab may ta ako miyari atawakka khuruja nabiyin ini biyak ko atawakan yanganangan ko pagkuha sin nabi qad adalla zamanuhu di matong nalo niya in waktu niya hadhil bilad di matong nalo niya in waktu niya min pagkari niya pahula ini muhajarahu fa'attabi'uhu inangan-angan niya itu bang gumawa na magad siya artinya magad akulong niya kaniya wala tusbakunna ilaihi na ayaw kamu magpauna kaniya minsan isisiyo na apabila siya gumawa artinya muna na kamu magparat saya na kamu kaniya ang kanay naging yari ayaw kamu magpauna apag parat saya kaniya artinya subay kamu muna pag-usus kamu magparat saya kaniya. Ya ma'syara Yahuda, ya kamu mga Yahudi. Fa innahu yastiqud dima. Abunal to din siya ini makasag dugo. Sa in makasag dugo ini kisas mang siya makapatay. Ini patay yung isa bang ma-implemente na ang Islam. Amo ito magyano niya makasag dugo. Ato kan amin mga hudud, kitab amin mga hudud bang siya bangin tao amoy nagmultad binigha agama insya subay bunun amoy in maksudsin yasbikud dima wa yasbid dharaya wan nisa mimman khalafahu wala yamna'ukum dhalika minhu thumma mata na ibanin siya ini bangaun unuweon sumulang asyara sin Allah subhanahu wa ta'ala hukumun niya biasin hukum amoy kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala amun hipa-implement kanya fala yamna'ukum dhalika minhu thumma mat na ini di itu mahinang sabab amu hindi inyo ikapag parat saya kanya ubos pagpuasin bisarannya tu nawapat siya sambil falamma kanat tilka al-layla allati iftutihat fiha al-Quraidah awaktu man nikyadtu yatak sin Rasul alaihi salatu wasalam in Bani Quraidah qala ulaika al-fitya al-thalatha inagisin mga subul ini into subul panagnaan Usayd bin ibni Sa'ya ibni Asid bin Ubaid ibni Tha'laba inagi nila ya ma'syara Yahudo kamu mga Yahudi lilladhi kana dhakara lakum ibnul Hayyaban namun na sa ini pagyanun kaniyo ibnul Hayyaban qalu ma huwa unulonya qalu bala wallah huun sapaan namu Allah ta'ala innahu lahwa nasya na to diaon pagyanun niya amuin subay kita marat saya kanya amuin subay kita magat kanya amun yung pagyanun niya usog amuin nabi gumawa waktu ini ya ma'syara Yahud innahu wallahi lahu bisifatihi bunal to din siya yaun ini siya na amin biya mga sifat niya ito thumma nazalu ampa sila nanaog paaslamu ampa sila nag-islam nag-agama nag-surrender wakallaw amwalahum binin nila in arta nila binin nila ini kaanakan sin sila iban sin ahli pamilya nila binin nila mga karidan sin Allah Ta'ala amuinin mga katanda-tandaan amuin manunjuki sign hapagka nabi pagka rasul sin rasul sallallahu alaihi wasallam mataod pa
amuin mga kasayan-sayanan atau akan katanda-tandaan insya bunnal rasul supaya saja inya tumeita ikisahun sing kita hadik pa kita makakadto ini bang biadin pagpaturun atau panagnan timurun kaniya ini wahyi din Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ni mga katanda-tandaan pagpahugot sin iman ta para Rasul alaihi salatu wasalam iban pangagad ta kaniya iban ini pagpatutog din ha mga pitna amuin bang dumatong atau akan jumatu hatayim sin kita insyaallah subhanahu wa ta'ala. Maka ingat kita umanib inyaun sunnat sin Rasul inyaun bukun sunnat sin Rasul hangkan amuin napi na mutapik kani insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan amuin papagbarakatun kato sin Allah ta'ala yung kabuhita. Demikian ini minsan meron nari katuan in guru namo kalasahan serta amuin insyaallah ta'ala ini wirun siya di biyahaun sa isakura na khataman ko na sadya lapal iban salam doa akan katuan Zakaria Muhammad insyaallah ta'ala murah-murahan halom karayawan siya iban amuin masih-masih ini programa ini insyaallah subhanahu wa ta'ala iban murah-murahan suportahin nyo in dia mga kalalagian sinsiya sabab ini tumutog bang mayroon ini support din ha mga taymang na to amuin naggugulal atau akan beriman mabayat isab ini tumawang na ando kay loe ko magdoro insyaallah subhanahu wa ta'ala dito na sadya salam doa pakatan pa mga bata amuin doon ha Jordan ini mga batch namo atau akan mga judud namo salam doa kan yugatan hauno na tampat insyaallah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.